Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kan longgas ni sa jingkin mau ya ki reu don sap hakakam yale kai football ha East Gentia Hills District hadin bu menteri ke sarkar jela uba Kyrmen shela uba long u MLA ke 6 Cleariat constituency ula play pa ba ya Madan Phlang Plastik ke Nyngkong hapo ke district neka artificial turf ke Madan Deiñchynrum Cleariat ke Badashna Lingba ke district mineral foundation trust ha ka jinglot ka ba R.San klor tingka mat ka jingyarap na o MLA uma Kyrmen shela ubala kersan pisa kumba R.Pholak tingka ya ka ni ka Madan Phlang Plastik ni ka artificial turf ya ka balatip kum ke EJDSA artificial turf grass football ground la plipat ba ya ka ha ka jingadon lang kidkot na ki association bapher ki district sports officer jong ka East but ka West Gentia Hills ki reu 8 football but ki way menta kasni deputy commissioner ka East Gentia Hills district u Abhilash Baranwal IAS haga jingkran ulayat ho balas dang banshna ya Madan ha ubnai Oktober arajar arpuar but ulayat ho bakani ka Madan kadai ka jing angnot ki pat ba ka district uba Kyrmen shela haba kren nagani ka sngi ula ai kublai baro ki reu rangba ki Madan benta but ka association but ya usinyang uben hey uba kila no sha usup uthiar naga benta ki khon samla jong ka East Gentia Hills district kerpang ru ula ai kublai ru ya ukpa jong u ubala sinyang sngoba daga khndo sha ka association hagani ka sngi MLA ula pun ko buram ru ya ki hinyongut ki rang but ki thei ya le kai ki balawan ra nam ra buram ya ka district haga lempung ya le kai jong ka North East Olympic Games arajar arpuar da ke momentos but ka song pisa ka boshi 4000 tingka sha ki bayo ya ka takmak siar 9000 tingka takmar rupa but 1000 tingka ya ki bayo ya ka takmar nong lingba ka scheme District Sports Promotion Society hagani ka snina samru ya ki tiar ya le kai shi association bapher jong ka district hadin ga jingelang la penlong ro ga jingela kai parlong habdeng ki MLA but MDC barim but baminta persha ki wahesnong mat ki khot ke EJDSA but hagri ga jingela kai la job da kinhon jong ki MLA but MDC da ka jinge shot penalty ya bhai thakti tenne kasmi khanar tarik January arajar ar ka bol po yang ni Madan Tama will bet pa embol ban ni hapo itu. Be the first person to kick the ball. Haka juga porle ka cash prize na ka district sport officer lemba ka district sport promotion society scheme. To da sponsor da uma Kyrmen nado gitu ki benai ki berdep minta ki wit ki disiplin kam ki yang ka archery ka boxing da bon ki wawan ki hapo ini kasnya bahagi thakti Welcome sen ke yang o ne na kumru ke ko sechisen wa yo ha prati Madan upala ni be u bol leli to ko cha ka lat em de te ka wish wa you grand ke sechisen ke jing Plie ki president Wakwa yo pa yung aman kam football player wi lek ki hagi Madan. Tang sao si wong kapor MBE waroi bi baby. Pa sao ke ben wong. Wada ni jing maya yung pi. Ya ke district yung i. Ne hadun ne ski. Wam em kut len em link. Ne len yung ki bahe ke pai ke association. Wa ki dang kumo ki bertuk yung pi. Wa AP ki jing rap. Ne benta yang ini kandau hawa puman ni ga football ground kemo chisen de khanau pai nga chibor the contribution do kita ki e jingerap he benta ba pher yiu yawi protek ki yong ki hanai dele yang nga next ki e kumle bi ya ka seniang go no bi ne benta yang ikon yang ki East Gentia Hills ki yong ni skelulen Waki East Gentia Hills ke yang i. Waki ada produce ko, dan ada pembi ke yang kita ki player. Ki pair. Ki DM teta. Hadu ke national, international level kamjo. Tersampai peluang. Waki ni baru untuk wow sang tu berkelai
boleh umar Kyrmen, boleh do DC, boleh teu. Ada ngau oi pi ni to ke kredit sulai ka chomro wi po wi. Nga kerpan oi pi ro kam ki bahe Christian yang ik em lang wi negasni. Ki contribute dan ki jing e yang pi de ki tiar kita. Ki contribute dan ki kita link yang pi we inspire kam tam, wo im sen. Ya ki control yang i ulai cuma. Hejing itu ke kam football bat kibi teman ki sports kibo fair. Kitu kibo ek banta kam tam yang kitu ki control kibo lai jo ongi kecing elek ki football busti. Ngan temo hiktu por wadang jo elek ki football li. I ko sam yo i ulai thap tim. Jo lai je kibo hek Christian hagi dong ki chnak ki yongi. Lene po chdom jo pan ya rak ni. Kecing ya cha me yang bi. Kete to wo yi pun poi je kecing job. Bagi ideas kami share di yang pi, kita tahu wajib punya pembahasan yang kita macam. Ngajar pan ini berok, kau sedia yang jengkelam yang ngabak di kon yang ini ke time bagi konsensi bagi district yang ini. Tahu ini kena lagi curug, yang punya pembahasan yang ini district yang ini. Kau dah kam cibon kita ni lah. Nado kini kita yang Plie yang kemarin yang ini, kau harus kom, kita cai kau punya. Kilom kiwa, ki krem, bat ki wiki ar ki jigam. Toi kre lang ini mentau pukui ki thab yang I, kadang wa hagwi gaski ngangai skemo. Dau poi ko por, wa ki tourist wan gi, flow gi, wa I wat wa katar le ne pubiang pertama ki ni deu jo jam. Ne te dau ngangai skemo. Ya ki kon kinat, yang di district yang I, ki wong gi pujo pejam, da ki kre sarkar, dau poi ko por ko pali. Wah pi ye bi pendap ye ki yung desem ki yang pi lamba ki ching em ki yang I da wei kre lang chiruk kam tam wo ki ki officer ki em po district yang I lamba ki ching yarap ki yang ki na ngai skema wo ki district mo baya yang I ha ki wi ski da man go district wa komando po yang state Meghalaya ye pro kami klem bi join ji klam yang an se chi se na chwa chwa bo ki ching pa na pi ki plot ki mo baya pat pan ma ma pi la kam jo yo le se ki jing lai lu ti ki yong a kam bru wo khian na khmat yang pi em ni tam ni lai ilet na ke ten dei kam bi jam ki wom yiu yo ram pi le ni wo bakla hi tu ni to se bahama yang a kam bru wo khian ye ki jing duna ye ki lai ki let ki yong a ham so ete wo ro pan ma mo pi I want to share the story of how this artificial turf dream was realized. So the matter goes back to around 5-6 months back when I had visited Nyngkong. I was there at Burning Heart. Kyrmen sir was returning from Delhi, so he stopped by. He met us in the evening, and during the course of discussion, he informed everyone that how he kind of feel let down by his colleagues, that despite being promised, East Jaintia Hills has never got an artificial turf. It's a football crazy district, so he was saying that, and I actually could feel that he was actually pained by this, that despite promise karne ke baavjood, the artificial turf never came into the district. And then during the course of discussion, he said something like, if we could. Then I came to the district. So first of all, thank you, sir, for having that moment where it kind of worked as the trigger, where it worked as the catalyst, which when I came back, I discussed with my ADC, Jonathan Shella. ADC Jonathan Shella is not here with us today because he is in Shillong attending an election training. But then I'll use this speech to kind of pay credits to all the people who have been actively involved in this. So Jonathan Shella, my ADC, he's the most wonderful officer that I've worked with. So although he's not with us here today, but then I discussed the idea with him, and then I went to India Mart, and then we were actively involved in trying to look for the best contractor within our limited resources.
And then we realized that this turf would cost us around 2 to 2.5 crores kind of thing. And then from DMF, we don't have that kind of money. So again, I went to Kyrmen sir, I asked him, sir, would it be possible for you to give some financial help? And then he was more than happy with that. So as you all know, he also contributed around 20 lakhs to the DMF for artificial turf project.